Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Adani Haikal bin Nordin, Masfufah Adadiyah C23A1247, Faslun UBA 2022, BA 2, BCK 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Ziyad, Umri 23 sanah. Ana talibun jami'atun Malaysia Kelantan. Indi hiwayati ra'i'atun wa kathiratun minha rukubud darajah wa su'udu al-jabali wa zira'ati al-azhar. Zurtu Kuala Lumpur fi al-utlati ad-dirasiyah al-madiyah. Uridu an akuna tajiran yawman minal ayyam. Minal ma'kulat al-mufaddalah li hiyab bashta wa nasi lamak wal mahbuzat. Ammal mashrubat al-mufaddalah li hiya asair al-fawakih mithlu at-tufah. Askunu fi sakani al-jami'ah. Sakanu al-jami'ah amama al-jami'ah wa raqmu ghurfati huwa 105. Ana minal Madinah al-Munawwarah. Ahbu al-qira'ah wal kitabah. A'malu fi muktabah al-jami'ah. Uhibbu as-safara wa ta'arrafa ala thaqafatin jadidah. Atamanna an azura buldanan urubiyah fi al-mustaqbal. A'syaqu al-musiqa al-hadi'ah wa astami'u ilaiha fi awqati faraghi. Ahlumu bi'insya'i masyru'i al-khasi yawman ma. Syukran jazilan.